Solanito ton arapu. Tontong konyo po ang si solan nila lukalingkana. Nama adin rampo marampa emite inan. Ima adin si pagatana misa solamisa. Ia mote opuang kupangan dogi. Tugiando lang sa nga napuang kupunga Yesu. Tutuo siya makarenta si solagam na penamasalo. Totemo siya tontong saya na kona. Amin. Lan sangan na ambit na anak na penamasalo. Amin. Iya, untuk orang nama marapat tadi gua bersemangat kalau pengantar pengumuman atau pengantar sampaian. Iya, pendengar pemilangan ini yang kayak begitu teman-teman. Iya, begitu ini. Mereka tak tahu nama Ali kan mana? Demo ko si bangan tama. Setengah bang ada lo, setengah rokok, setengah bang rokok. Karena ti palem tian itu. Jadi kuncinya itu apa namanya? Kunci apa sekarang? Pas. Talus. Sampai kerja yang main. Ada kasih pun di situ. Iya, baik orang keluar kan ada pemilangan. Saya puyung bano. Iya. Tak apa di kancingnya. Obeng. Malan di malan. Lepas mo. Iya, kan pemilangan tuh. Mandai dulu. Meron oy mani. Sa anak ano lako eh. Bisa share ka lako tu. Mandai dulu tutu na sa bali taler ka na meron. Kunci pas. Yan ka kunci pas dulu polis dia. Begitu kamu termalah, semuanya gue termalah bila tu kacang-kacangan lah, nenek hijau aja. Yo, mana satu pengalat. Jadi jenazah Yo, langsung kalau. induk katan atau nenek Ari atau Ruth Bunga akan diturunkan dari rumah dan dinaikkan ke Pentuanginan. Nah, inilah ritual adat yang biasanya kalau di Toraja dilaksanakan selama 5 hari dan pemotongan kerbau ada 12 ekor kerbau. Iya, meron no mani. Sama kita naman dapat din sama sol orok pati. Berapa kumusta yang antar? Tapi mana yang muda? Kuala itu saya kuala itu nih. Saya di bawah, dia mau saya pulang nak. Dia mau saya pulang. Mau beratus anu na. Kunci. Kalau ko limpan-limpan yan. Di atas saringan. Iya, nah kurang ada keluarga do banoan atau na mingkalo kali do man. Iya. Oh, tak apa. Iya. Halo, Kalau di Banten. ya apa? Apa mo? Lama. Kunci na din. Woi, duduk isoan, ku pakai malai tuan. Berhenti pada duduk. Duduk deh. Saya pita nih, saya pause duduk itu laptop kan. Nah, itu dulu, mau jangan di pertutup mati.
Tidak ada yang cari juga. Yan daw ko, namalatanan ng semua. Kunci apa? Kunci dari nasabah. Iya. Mahapay ko mong pende ito tayo palambang kami. May nasarin ni mo ya tao. Lahat ka sa mga ibigin. Yan na yun, kaya na ito, buto po saan naman na dyan. Yan na mixok tao. Pila-pila ba? Kita doon. Pila-pila ba kami lang? Pila-pila, isa ba? Lurus ka dulu. Patasin na lang dito. Ulo lalako. Ulo. Ulo daw lang natasaw. Malisaw. Yo kami itu yang patah terus. Tas dong. Ya, dapat pagi dah belum bisa bi. Kan nawe itu doh. Pasang. Berapa kali kamu kamu? Ya, ini jenazah diturunkan dari rumah dan dinaikkan ke Pentuanginan. Oke, bawa hari teh balik na tanah bela motor na. Ya, hari teh nang raksasa na. Oh, beni balik na tangan ni. Tambah 2 orang. Ada om balik. Penutup. Maju ke sana. Panas sekali matahari ini, baru satu matahari dalam Bengkulu sudah sangat keras. Cik, 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 cik. Iya, ko tole megatabe la ko kita soalnya sang mesimal la ko kita nggak mairi. Maka lima na rukua tabe rokote palisun nate katongkonan siman rokote bumbung bulan na kamadan denan. La bintana daw te tongkonan kada laturan ng pa daw te panito na paulelean
Langan alam sumbung aran dan ibuduk na temay toma raputan lang lain di kelaw numpik bokaleng ko di dilanang nga toma kabunan nao. Belang na inang asusi mo ya bukada na lepongan bulang inang atin mo sangga na pandang mataring kalo. Kaya buku temay atin na rampe matampo kaya teman nang iro atau meroyat na sangga na katampuran na pasi yang susi di yung atin. Malo katemo tiyong tenula tabe marasa. Kula matabe roko suling karaan na misiman roko timbang tingayo makaraeng na. Angga to sitaranak tamay aluk melaulangi isulolo ang tamay sangka loson di batar. Digente atau bendan patutungan biya atau tunanang patetangan mas sulo-sulo namborang tidak masak. Sang patikan na bisara dati gulit na padang tang naisal may katana tanday may kabo yung lusa ulurek ke kung patali ang bono syukuran alu na natun na suruga na ote malulang na libusan na kasale samburan pengantar si sola minto angga tumapanata lamay bira-bira kumbongan salok makalima naraka rupusuling karak nangkan natamay toperan diarak bulahan na rebungan didi to beso bukbori sandaraan na haparan kayo-kayo to nenne ditumpu bateran na dikala apatan do pelawan na ke benda ni makalalan nada lantangan atong dugo sisi diyong temal lo to temo diyong tigulang to marasang samburang to parengi da daw na may liliina padang ri lampiyo la liliina padang disangala pangalan tiumbaan na daw may liliin na patang penanian na lili bisa bakbana makalima na tiumbaan na jumay pira-pira bakbana lembang gugua tabi tanggup pasarin ina duka langi-langi tatanggup pantaray duka sadang dawan tabalan nawaras sakit duka kalapa paray tinayumbo di batu kurdi kalau lembang di batang pagapagan na gugua tabi roko suling karak nanggan na damay susarayan na kita tahu muda penjamanan na kita tahu kambang langan di posusarian matoto tonongan kita langkamban urerung tahu buda tahu noni susilundong kumarin ditento saungan narabang tonaton toko salipapan daenan samburan anggota DPRD Kabupaten Tanah Toraja la indena padang di Lu Utara rando mapiyo may ito mga parin tarando ko may madona sa ito matitondoko siya lago kita minto solana sa ngatang lago po mulang tagaran ito may pasananteng ko sa tagiran kaparentan si misa ata silili ko may kupe katabi pantan ko may kupe siman ni jomay pantan kaukuran sa jomay tagiran kaparentan si misa ata lagu kuang kedikila lailen ni kadimalang naraoy tunna randu gumatuain mo kindedao toh di paturu-turu tamam manao te tando bulan na di paro de tamating do nao te pangan kamanigina tunna randu gumatuain dugo radan banu karungan mukumi malu mangalita ka umbo ko allo matua randu kedu kaya sakyun nanga lako batang di kalena ti pamulan naramu mak pasang-asang lako tondom to batangan na inde nao siya nenek nari unggara kami kada misa mintu to mak raputalang kumombong teng kositur angga to mak kapona nao indi anak kana dadian bingsu na kianakan mintu rabutan datiku malem landolalan ni pedam pitoti yang ulang kepataunan ni petamba atau lakang Lambi panopak dampian rumah sakit sa kuburan Malutena. Di itu abar rami pedam pitoti yang ada mabatang di kalena di tongga kenan de tambah tolakanga. Lako tondom to batangan na Indonesia nenek nari. Patang si patutana pedam pitoti yang laku batang di kalena tang si panta tada tambah tolakanga lako tondom to batangan. Belang na iya may nakabudaya itu lakum pangrokorampe matampo di yung kabotuan kula malemak lino bisa maatondo ko tang sola tau. Ga tuangin di puduguna tina bambakolongan donna ga tuangin di puduguna tina bambakolongan na hindi sa nenek na ari
Sandal tumangi boleh banua nenek nah pantan sidang tongkonan todolona daun lilina lebengan bulan tarik tikuran dan pandan matarik allo. Ondong bilang lilina padang disangala atau ilang lili base tangana tallu lembangana. Ondong bilang lilina padang rilampio tarik tikuran dan lili inah gua libasi. Tumangi banua nenek nah sidang tongkonan todolona tumangi mangi tongkonan Tomel lebak lan barang rilombongo sidang tonggonan ni sorero tonggonan durian umpara huai mata budak unggara kami kada misa mintu tomak rabutan lang kumombong tengkos ituru angga tomak kabonan nau anak ada dian bing sunak yanaka le tebarana polo kendina kumula tapaturut-turut mamma panau tangana sondong taparo reto matindoy kau tingkamben nama nanga banua ngadi gente natara nakasangka atau magula Iya, panas ngadi sekali. gente atau magula Sini kau kayak kuas kan kau ya. Dilompit sedikit ya. Pas dilompit. Oke, mantap. unggara gomi kada bisa mintu atau makrapo Iben na kumula kola tilompit. tasi tundang to mamma memintu raputan datiku suruh yang kaboro mu angga mintu raputan langana Pasti karena cantik kan inde lewat senenek nari Iya. Limpo dia yang Ini karena jopit, kalau ada racat, otomatis na kena. itu orang bahraman dalam dari gongan tondok lam tililikin apa di rambah bulu. Limpo dia yang balar nampak tasik dia orang tiang tu langan mekutan alondong. Langko anak ada dian bingsu nakian akan kumong bara. Bayu lan apa bayu inde senenek nari inde indo tomen dadiam nih. Langami mak pulung kerandang anak-anak dadian mak inato kebiru ngabing sunakenakan kumua lah umbo payangkan maliki lago inde indo tome dadianti belana toro nasabi itu daminto to maarapu kumua toro mabase bak naboro na puang lago batang di galena unisung pataranak kaboro to tumampa di yotondon to batangan Ondo pi lampo bayu na tonggonan na nenek na po nenek isungan na todolo na protodolo. Daw may liliina parang disangala daw liliina parang rilampio. Di tinti daw may tonggonan to meleba lang parang rilombo. Pagkari tinti daw may tonggonan na sorerong daw tonggonan mangabe. Ondo pi tinti daw may tonggonan durian tonggonan na lisubinda. Iya mo tanda sini na dia mo temalo ta temo to ding bulan na dia mo tegula ta marasa na liko mo inde dero ko mga bulwalgo ta si karambao mga songgo bisara mali na mindo to marapo lago inde daw indo lago nenek inde daw simbolo ngani gelom kollo erara dadi iya mo mi babayan dia mo temalo ta temo ka mindo to marapo sondana mo Sondana pantarana kena pangloloan na tedao nenek lago kamu mintu solana sang tu mi bapak yang di temang lo temo dari malimi kamu mintu solana sang tu mi bapak yang di temang lo temo dari kamu senenek nari kubili sunna mi pala ajo nanti buntu malik dan nete kaboro buntu bapak yang mintu temang dia na kami dari suni kanakan Ondo mabi dona tumarami tolo kaki mintu dari dua yang bila sudah balak mi bila sudah balak jona tebak makubal karbau maksa kabisara tu limpo nante makubal mutasi nante tu merasa dari bayi langsung si motor tu kada sang bungku doang bungku kada tu kusoyan domai de tongkonan kada nadi labu kamu soal nasang tu ninggo de batun bisa mami pasirai iyo sa tasuk melemai tama itu rombongan. Oke, Pak Lurah Bungin sudah hadir. Oke, Pak Lurah Rion Tutuk Giring juga hadir. Iya, bela susi moto. Bapak Lembang Lempio. Iya. Ada Pak. Ada, Pak. Kita tahu karubusan ko dengan dapilan. Oke, batas utuh Karambau ya. Bagi sama di pertama tuh rombongan cuma. Iya, laku pos. Satu mari nomor ikut tuh ku Rama-Ramo dulu ah. Pertama rombongan.
tumari na wala asok. Jadi video apa tadi apa loh, taruh mal asok ko mo. Taruh mana studio tayo guys. So, oke, mantap. Aja ko juga mantap lu kamu ba dami tayo lo ngole. Iyo. Weh. Ba ada antibody pa ina bakit ibu-ibu Para lu mi porang-karang gitu. Anu berat away sih dia. Para lu udah porang-karang gitu. Hipnosis. Lagi alay mo kaya. Barang anu.